baka jiwan jungi akan kapol kalong ban penting na bau candidate jungi uli ban boy syakatong akan di election pemerintah ikulana me kata ngide ban penting na bau ba sensar kupar Roy Lyngdoh thaba akan khalai tarik abanyo ni kibul uli ban yo ia kan namjok Rene, Hagabam, By Ban boy siya katatong, kamlong kabasok, kalong kabasitom baka bajinja. Nakuha ba na ang ibigay ka po? What can you sting? What's going to bangila job be? Kating job kanlong hakakalay tarik. Kampat day mentagasi. Henry nga ko niya to yapi. Bagalaer ka be serum sedeng. Haka soyong konsulsi. Kamtam mangibat mga ubawan na sa baryo ka konsulsi. Ngisong po kay kalaer kalong haka ni konsulsi dito. Haka ni ka election ka pamanta. Mano batsano kalaer ka be. Haka ni ka election ka pamanta. Nakwa ban penskam kumne kumbang alakran hakiwei kicingelang nalayola bandrong sa kisinong kimiting hakisinong haki primary unit level nalayola tu bandrong haki meeting joki area level but mental ajan sitio tam duna sitio tam nalayola banlay kimiting nadu rangsken lengkoi bat kumtater banjir kilabun palat isinong ke mga lalong kajingrong junga kalong bansa skor yung ipay ba hoy nga soto nado ka neka jing canvas election hakapo mangila ay tiket yung Maheh Don bangkuhay garulay taler jong ka UDP po soyong konsulsi kalalong siya ay mag-clear baga jinjok kanong yung UDP hindi Ndai utak jikli ubi, ndah ba sita Yosua kasita buat, yang pai ba ke konsensi Kawei, yang pai ba kinong kesan baik yang Maheh Don, nakaliang jungi kung kapapi, ngiladap kain lupa baga soyong konsensi, lala tembot agar punyo tarik, jauh belayu bahar, balalanyo akatakos ni nyobot. Ngila tigna By Maheh Don in job bay na soyo konsulsi. Ngila tigna ano kata. Dang jingkili one me habay Maheh Don kaminsim jui kalalay Don na patay. Ublay yung tip kamha yakigi bro. Basan siya harbang ijukon bapot. Ilu ila jukwa ila jupenpao ila juyakren. Bani la pensoro ba ilu ikwa ba idon ka jeng anur ban sacrifice ba kejeng priai ke jong ban jong kamlong ka jeng kemen jongi ya ka jeng khatu Maheh Don kalau ka jeng do ka bakrawa kalau ka jeng do ka bakrawa ya ka soyong konsulsi ru no breng bestat ba priai akan ti ke jong ka ban kalian jongi ngi hapan priang ban ngiri ban priang ba ni smokeman bangirala daka way kasur nado ka yengasam nado ka circle jo ka party yang ne pan nado ki paiba no kersan bakin say ba sensa panggawai ka kerteng banlong ukertong haga jaka Maheh Don kani ka long kasur ki jo paiba kamdei ba sensar perkongo yang kamdei manu re ndai ka sur ka jong paiba ka penkongo yang ya ka bangin kongo pan ay ka tiket pa ya ubaya po ribasen siya paiba be habang ako mene ngayolar bandrong sa kimiting jong kisnong ngayo bandrong sa kimiting jong ki area jong ka nagkasoyang konsulsi na mangiradap collection mayroong makiwi san bukunda italiki konsulsi ngiradap collection
ladap long kia meleru ngayo kawasa mentah soyo ngayo lat ban syang tulut mentah man ki jaka man ki dong man ki area jaman konstitusi kita pi banyarap yau kandidat ujung ni bar habang ayat kaya ke mga suwa mga nuan sa ni ban ay tiket bagay ke mga ayat mentah kalong kipay ba jong kasoyong konstitusi namang muralay sa wajar kinong tabon mo ngakren ki majority ki babon ki balang kilaban long arpo wajar kilaban long arpo wajar kilaban long arpo wajar kilaban long kandre wajar kilaban long kanyo wajar kilaban long arso wajar compare ka majority ngakren haga ni kapuan daga jing soskem baki paiba nong songs nong jong kasoyong konstitusi kila ada rai karai joki bahaga nega ketiga momenta kin ay ka bot ke joki haki arli ginolem kawai gini ka bot nagabanta Maheh Don bakawai ka bot kawai ginolem batong nagabanta basan siya nagabanta Maheh Don bangkuai borble papi baro pijia kodit kipay ba kilaray banay ya kabot jong ka jingsngewlem ya ka jing sakri gidungu dagi pau tuling isnem kibaw juput tuloy baka jing nasenyang juru ya kipay ba jong ka konsulsi kajing nasenyang juru nagabanta kastil baka jalabro Kawei laulong MLA na ng minister haga do ka po budang dana ka ng partay kamensim jong jingsngewlem kipay ba kikuaban pagpao do tiba menta kamensim jong jingsngewlem ya kita kikam kibabha kipay ba kiyong jingsngewlem menta haga po Maheh Don ilang long kandidat Shobin kran kipay ba kilada kran ya kata menta lele kito kiparok kiba ilaju ya rap yaki haga po kabay long amele hakaba kiladon kajing perkat joki banum kersani haga di garisal bandap menta ki ang namar belakla ni ko aban siu kaliang nama kade kade kabu ini bagi siu kaliang kadu Maheh Don kata kade kajing kaliang paiba na ya tundu ya kini kita perlok mo ibam ne gina kursan joki di ibam ne gina kursan kiban kursan ni Maheh Don ni semble hemlei menta kila kelai yang dijumpa di joki kiong M kato Maheh Don lalai kalau dia ke bantah joki bangin siu keliang ini kaya bangin siu keliang dah bangin air ke perut ke kodor joki ban penjok ya kandidat jong ke IDP balai ban penjok bukan di IDP namari Maheh Don ilakan bahasa nasional ini kepada dia banladap air tikerru dia dekat parti IDP Tidak ki arli ki mat kamensim jong jingsngewlem kamensim jong jingsngewlem yang ikam apa jong Maheh Don